Neki? Reggaeton Montenegro. Reggaeton Montenegro. Kolege, ne. Nema ovdje ništa služi. U ime Vektre Jakić, Gornjeg Ibra, građevinara iz Pljevanja, Mladost, Prve Petoljetke, ski centra Bilasice, Bunka, Beranke, Dupa Brsko, ski centra Durmitor, Ciglane Rudeš, Kapa, Željezare, Livnice, Elektroprivrede Crne Gore i svih onih preduzeća koja su uništena za to što je ispred ove institucije umrla pravda i za to što su ovdje umrli zakon. Dakle, mi smo se danas okupili ispred državnog tužilaštva i ispred kancelarije gospođe Ranke Čarapić da odamo poštu zakonima i pravdi koju je ova institucija ubila. Naime, kao što vidite na ovom vijencu koji smo priložili, vlada Crne Gore je uspjela da ubije sjever Crne Gore, uspjela je da ubije njihovu privredu i uspjela je da ovakvim privatizacijama ugasi sve one fabrike koje su pošteno radile i čiji su radnici na jedan pošten način zarađivali za svoj život. To isto vlada sada sprovodi i sa centrom i sa jugom. Nisu ga ubili kao što su ubili sjever, ali je, nažalost, kraj vrlo blizu. Zbog toga smo željeli da pokažemo da je gospođa Ranka Čarapić cijelo ovo vrijeme bila saučesnik vladi u ubijanju ove privrede, jer da je ona radila svoj posao i da je htjela da radi svoj posao, ne bi sve firme koje su propale, zaista i propale, već bi ljudi koji su učestvovali u tim privatizacijama završili iza rešetaka. Gospođa Čarapić bi trebala se baviti svojim poslom. Ona to nije radila, kao ni njeni prethodnici, i to je upravo razlog zbog čega smo se mi ovdje danas okupili, zbog čega organizujemo ovaj proces.